Zašto automobili idu brže od bicikala? Jednog sunčanog jutra Jusuf je vozio bicikl kada se Brumko dovezao do njega. Hej, Brumko, kako je moguće da automobili idu toliko brže od bicikala? Odlično pitanje, Jusufe. Dopusti mi da ti pokažem. Brumko je počeo objašnjavati. Bicikli se pokreću vašim mišićima, a automobili imaju snažne motore. Moj motor sagorijeva gorivo kako bi dobio energiju. O, kao srce za auto? Tačno, ali umjesto da pumpa krv, pokreće točkove. Brumko je uzbuđeno nastavio. Imam i zupčanike koji mi pomažu da idem brže. Oni kontrolišu koliko energije ide na moje točkove. Imaju li i bicikli brzine? Da, ali moji su puno snažniji i efikasniji. Brumko je objasnio kako mu njegov oblik pomaže u kretanju. Vidiš moje glatko zaobljeno tijelo. Pomaže mi da lahko probijam zrak. Bicikli nisu toliko aerodinamični. Dakle, i tvoj oblik te čini bržim. Tačno. Brumko je pokazao koliko znači to što ima i 4 točka. Imam 4 čvrsta točka koji me drže u ravnoteži pri velikim brzinama. Bicikli imaju samo 2, tako da nisu toliko stabilni. Tako je, Jusufe. Brumko je objasnio svoj rezervoar goriva. Moj rezervoar goriva pohranjuje puno energije, tako da mogu putovati dalje i brže. Pretpostavljam da mi energija dolazi iz hrane, ali brzo nestane. Tako je, a i ne umaram se kao ti. Jusuf je razumio po čemu se automobili i bicikli razlikuju. Dakle, automobili su poput snažnih divova, a bicikli su poput brzih zečeva. Da, ali oboje imaju svoje prednosti. Jusuf je bio zadivljen onim što je saznao. Hvala, Brumko, sad znam zašto si brži od mog bicikla. U bilo koje vrijeme, Jusufe, samo nastavi postavljati odlična pitanja. Najbrži automobil na svijetu može ići preko 480 km na sat, dok najbrži biciklist vozi oko 80 km na sat.